nga yakoba nti awulira omutwe nga gukola ki nga gumuluma ebintu bimukubirako erere muki mu matu olwayenda abuuza omugayiga we tiyempegana saawe magezi ki omuntu oyo mbeera etya ejja kuba etya bweyamala tiyamala olw'omugayiga yabanga n'essimu tamuguliza yakuba enaku ediwera nga tamugulizaako ole bwakuba ayenda ayogere naye amubuuza embeera edikwa kwaneti ng'olete tibali kola ki tibali kuwulizaganya naye ofisi bagatuleetera wano ati Annet Katoko yakola ki yakwa so okusinza bano bebakobera ab'ofisi balaga nti motoka yamugegani yamutomera ng'ali kulumuka mu kiyumba oba uyalumuka n'ajja ku ofisi n'akoba ati ona atubuzeeko enaku dino bamutomerera eyo mu ngira kale tibatulaga wabula baatulaga kifaananyi kyaki kya muntu bwe yali ali kutambula mwabona ku kifaananyi kya mulambo nti bakibalazeeko lwaki babalaga ku mulambo gwa mwana we mutegeera so kiki kyemwasinzirako ku mulumbe nga mukali kubona ku mulambo kampuni nti yaida ano yakoba kale kumanya tu eno YY media yaida baka gwandi na isan YY media moyo kunuma abatwaga tusema bye mukola omulungi ali kutubona kyabe ekyokola kubanga otugoberera kitwiza mu amaani yasaba yakaba kali ku subscribing to go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira owima owifa buside omikado ndi mu district yena Mutumba eno ne yagwa obuzibu eri omuwala yavu eno bitundu byena Mutumba yajja Korea Saudi okuba ekyeyo mwidye embeera eriwo Uganda ebintu biri kutambula bulungi abantu bangi bali kuva mu Uganda bakati no kati baje bagezeeko Korea n'omukyala Katoko Annet buti ebyali embira wakati yali nungi yali azaire abaana nga obuyambe butono school fees mwidye abasada bena kudonti bakafaayo ng'omuwala yakati no obwire bwende kumayira gano waka kanje Korea Famire yamuyamba kuba yaje Saudi wabula abiri yakamala yonga mwezi mulala kitundu yafuna omusiba yafuirayo wabula ekyembi ekiro kiri nti omubiri gwe omulambo gwe gukali mu bitundu bye Saudi era nga Famire eri wano tebaidi kyebayisaako tebaidi muwala we bwava ati Saudi bambi okwire na Mutumba kyanako nti ekyali kimutwera okola sente omwezi gwamaze yaberenga akayikufuna ku kasente kwa kasobola kuyikizaako ku Famire bina byono buli awo bebatunda okubonanga bamuwanira aje Korea biringa ebyafu obufwe amaze jasi mwezi mulala Annet yafuire mu nsi ya Saudi omulambo gwe tutudibwa gunaira obabbe n'ensonga lwaki ndiye kwano tuwaye ku ne Famire ndi bitundu ebyena na Mutumba no ku kyale kyena kyere mpaye ko kuno omukaire wa Annet sala babinona mama omukaire ombizi bweno tuliwo nga kitalo nga tukali kujja kubya kufa kwa Annet yavwa okuvana okujja Saudi yavwa mu mwezi gwa kumeka okay mwezi gwa musanvu so mami soko tukobere ku embeera yali etya biche byawaliza Annet okuva no Uganda yakati kaje kuli oboli akuba ekyeyo mbeera y'abaana kuba yazaala wana abaana be yali n'omusaada we yali kale kasoma yafuna olubuto yazaala omwana yagezaako kujjayo okukola obufumbo byadeema yaira bwaira wano yaba wano
yasalawo okuba ati akabirire kanoonya eki yafuna omuntu owundi. Yafuna omuntu owundi yazaalayo abaana babiri. Abaana abo ababiri yabona ng'era embeera ekaluye. Kyova era wano atyama. Lwaki embeera yakaluba? Abaana ababiri omusaadde naye yekyanga. Omusaadde yekyanga ng'atambula bwa mu bidongo amuleka awo zira buyambi bwafuna. Kakati yebanzala tibaminga kanjiye kantyame. Ano yatyama. Yeera n'abaana bonabona. Abaana bali wano. Ababiri obufumbo buno obwasembayo. Obwasembayo neerera yasookera era abaana bonabona bali wano. Mubana abaana ezasukka myaka 6. Omwana ali mu mwaka guno n'ogw'omukaaga. Mumuleke omwana ndi kumubona mami omwana omukulu wa Annet wa myaka emeka? Guno n'omwaka ogw'omukaaga. Guno n'omwaka ogw'omukaaga. Ate bano abandi ababiri bali mu myaka emeka? Owundi emyaka bali mu 3.5. Owundi wuuyo wa mwaka. Ni bano basebo ne banyabo omugenzi alesa abaana ono n'omukulu ali mu myaka nga 5. Deni bana abato baana bato bakulera bulere. Omwami yali nga tamuwa buyambi weyava mu bufumbo nairano bali nga abaami bamuwanirako nga bamuwa ku buyambi bamuweerezaako kabusobola okukulema okuwa omukyala nga ali waka mu makaago. Waidero n'abaana wategeka oti abusaa eno abaana gye bali balya oba oli yatandika okukuwa ku buyambi. Weyaida gano abaami bano bali nga bamuwa ku buyambi. Baleke bamuwa. Era abasaadde babaki bana. Amanza. Annet yali asomyeko? Yali asomyeko. Paka mu kyakumeka? Yali asoma yatuuka mu siniya yakubiri. Byalema ki school fees wa mwene yakakwata nkoyo? Yatoola lubuto. Katonda wange. So yabagalo niwe. So olw'embeera ne y'abaana nti abasaadde bali nga tebamuwa buyambi yakati kaje Saudi ageze ku alonye ku sente alabirira abaana be. So tukobere ntekateka mami dali ditya wano akasente ntekedde okujja kuliya dali ditya. Kale yali ku mwine yamuganirira yamutolera ku akasente yakuba kyali kaje. Mwanina. Tuwalinga makagani getujjamu amaka agomu byalo eno. Batunda kino bakola kino biki yali okune yamuyugira wo mubiri. Nene yakola ati akamutere wa kasente ajja ayiye. Ainga mukujja ki ekyali kimulumiriza omutima gwe? Ekyali kimulumiriza omutima era lwa nsonga yaki ya famire yatya bufumbo w'ebudeni kanje enfaye mbona eki netekere kuba bideni. So yajja mu kampuni yajja awa yakozesa kampuni ki? Kale nze kampuni tidi aye bano baine kampuni eri Yazid mubali gambanina mubaganda beri ali banaidi azirawo aliwo. Kale nze Yazid Yolisigira wafe sidombikado tuli eno mu bitundu byena mutumba mu kyalo eno amuna tusolebwa mami ebintu ebindi tabidi mwide bulungi ife abakulira eno yo tubeeno waifwe ebintu tubitegeera ino ebintu tubigema mpola mpola. So mami ebintu ebindi tabidi bine ebya kampuni biki ate bambe munafu lwa kino ekyaggwawo nibo banga oli mwogezi kino ekyakutukako mwine yewasibula n'ava wakanga ali kujja kuyeya oba oli awo akyusa ku mbeera ya famire alabira abaana be yaje yanina kunoni mwacha kyankya
ayisimu eri ayidde wano nga balowooza nti oba oliawo lyakuba kuba nti akasente kali kujja kuyidde lyakuba kuba nti yavuire mu bulamu obwensi. So kyova bona omukaire oluisa ebigambo mwagendeka naye nga bambi munafu, so tujje mpola mpola. So omukaire embeera yali etya nga muwulire nti ebya kampuni bibiseemu Annet ali kujja kuliya ekibere nga tekibangawo mu famire nti omuntu yaninako okwera naye ajja kuliya imwe nga famire mwawira mutya niwe omuzaire? Nze kale famire n'omuvubuka yajjayo abaire ali yasomesa Somalia. Kale era yali yakoba ati alijja twakatya leka ajja akole ki Katonda amubeere ajja ayiye. Kusinzira embeera emwene yeegayo nakatya kanje. So yaje yatandika okukola mu mwezi guno ibanga lyali yabwereyo kwa itono mwanyi nga mutandisa okuwulizagana naye nga mwogerako naye? Okuwulizagana naye yali alini gyawulizagana naye eyayogera kuku naye ng'atera kumukoba ki bye bakukoberako. Wedi omuntu wava obutaino ebigambo bitandika abeera ankobanga ati wekiri mami ozira isimu oza smartphone. Mukusooka yakoba atya wendi ndi bulungi bantu ndowooza banaaba waki walungi. Kale oluvannyuma bamukubira akasimu ibe ole yamukubira ate mbwere batuuka ere yabwe eno n'esimu eyatuuka ere esimu koodi babaigala getutayidi mbwe ati obaayo ku akaseera bakuigula luvannyuma nga tibeetaaga owulizaganye naki n'abantu bo. Kale esimu bwe yali nalyo ye olwo okufunaku okwogeraku naye yayogerera ku isimu lyani ya mukama we nga niyo yekubawulizaganyako. Yamukoba ati ndi eno ndiki ndi eno aye ndi muku n'ebikola ki byentewulira buki bulungi omubiri nguwulira omutwe guno mpulira nga ki nguwulira muku gunuma nawulira ebinvuumirira mu matu nawulira abantu oti balira ati aye tidiiko oba ki kyova mwanina bwe yakubira mwane bwe yayogera ne mwanina okutaako eyatime atandika okwogera naye ngaye bawulizaganya n'olwo mukama we ayende abogereku naye amwiremu amukoba ati togaana omuntu oyo amagezi ag'obutewulira bulungi akole ki gakwira ku ofiisi kubanga yakoba nti awulira omutwe nga gukola ki nga gumulumako ebintu bimukubirako erere muki mu matu. Olwo ayenda abuuza omugayiga we tiyempegaana saawe magezi ki omuntu oyo mbeera eti ejja kuba etya bwe yamala tiyamala olwo omugayiga yabanga n'esimu tamuwuliza yakuba enaku ediwera nga tamuwulizaako ole bwakuba ayenda ayogere naye amubuuza embeera Katoko Annet ng'olete tibali kola ki tibali kuwulizaganya naye. Togaana ekyasembayo kabiri ekyandibaire okuwulira kyakukoba nti ono anumwike ku wano omuntu anvuyire ku wano berole mwanina okumutegeeza nti ono avuyire mu kiyumba wano anumwike anvuyire ku wano ono kyoba yebuuza avuyire atya kabiri awo aye nga ate yamukubiranga enaku edawera nga ayenda ategeere omuntu ono afaanana atya kuba yamwinonolaku embeera mwine daali bisibu ono daali bitirwamu olwolwo okwenda amukubire ayende lubatandikira awo nti mbubakoba mbuotuukeyo mbeera netaba nungi nobaamu ebiri kusumbuwa obulamu obutaye buli bulungi bakuyizaayo kuki ku ofiisi watandikira awo asigala ngaera ovaayo oira kampuni okugitegeeza kyokka kampuni mbu ezira kyeba kale kyetukakasa kyendooza kyeya mugayigole buvunaanyizibwa bwe yakola ki bwe yatwala
obwandibere obuvunanyizibwa twawulira kigambo kyakuba mbu yamulumuka kwawe yamubwa kwawe nga oba yali tiyetegeera ate ng'ole kye yayenda okubooza ayenda ategeere muntu nga bwe yamukuba ati awulira omutwe gumuluma biki ayenda ayogere naye nti togaana embeera ye eri etya awo amagezi ga muntu kwira kuki kwira ku kampuni kuba mbu bamala batambuza bayira kuki ku kampuni kabiri alwani batandikirawo olwo omuntu oyo okuyiya ngeri yanaakola ki yanaatambula mu okwira ekitaaliwo kuwulira kigambo ati anumwike ku wano ate kigambo omuntu okunonenkerezaako enaku daawera akuba amasimu kwenda afuna omuntu oyo nga tatumuwulirizaako kyova banaabe kampuni n'abayida nga batuuka wano abankaati muna mukaire oli wano basaba namba yange ati twenda namba ya mukaire nga eriyo omuntu omuwala ye basaba eyo ku kampuni aliyo ye basaba nti twenda ku namba y'omukaire omukaire oyo ye tuli kwenda enamba yo oba omuzza oba baba we kyokka yaba babawa namba yange babawa namba yange omwana bwe yankubira okumbuza ati mama eriyo abakukubireku bansabye eno ku kampuni enamba yo aye eriyo bakukubireku nti be bansabye namba tidi ku buzibu ki naaba wano kyokka bwemba wano nali ndi awo nga bakoba eriyo omuwala omugundi ye baata mu motoka bayidda naye okwenda okubaleeta Annet Katoko gyavuyira ibayidda buyidde na mwana kubaleeta wano kuba eriyo omwana yana yali mu kusoma ali ku kampuni kyova bakoba omwana oyo ati tutwale tuli kwenda kujja kututwala ku bwaimwe era bwe batuuka wano baba wano twabasangaza twabalamusa olwoni batandika okola ki beyandula olwo bambuuza mukaire nti wategeera ku Annet Katoko n'ekifaananyi bandaga omwana ono wuwo ti omwana wange omwana ono bategeera ku ng'ajja ku luya ti omwana nategeera omwana ono yatufuna obuzibu yasamantuka mu kiyumba eky'omugaiga emotoka yakola ki yamutomera enaku de twawulira ole ng'akoba ati ole yamulumukaku yamubwaku mu kiyumba ne tutategeera ole n'atategeera buzibu namukonerangamuku akasimu nti ye muna obuzibu onenda kutegeera muntu ono bwe yakobamu ati tiri kwewulira bulungi ayenda amane muntu afaanana atya ole n'atamugema enaku daawera tamugema yebuuza tiri ku buzibu bwakuki abala muntu yamala yatereeramu muntu ali mulungi yamala yafunamu omubiri gw'okweyagala awo yalo bategeera kigambo kumala nakudaawera nga mawulire ga ku ofiisi bagatuleetera wano ati Annet Katoko yakola ki yafa so okusinza bano be bakobera ab'ofiisi balaga nti emotoka yamugega ne yamutomera ng'ali kulumuka mu kiyumba oba weyalumuka n'ajja ku ofiisi n'akoba ati ona atubuzeeku enaku dino bamutomerera eyo mu ngero kale tibatulaga wabula baatulaga kifaananyi kyaki kya muntu we yali ali kutambula kutambula ekifaananyi ekyo kye bakola ki ali kutambula aka vidiyo CCTV kamera CCTV kamera footage ono ye babalaga nga ali ku street ali kutambula balaga wano nga ali mu numba ali kutambula ayi tibalaga nga emotoka ali kumutomera ekyo tibakitulaga balaga nga ali kufuluma mu kiyumba ali panga ng'afulime wano bamulaga mu numba ayo ngali nakufuluma ngali mu njira okay kale awo twaloba titwamala tutegeera oba emotoka ya so n'enfaye eno nga Famire yonna
temwidi kituufu kyene kituufu tetukidde kituufu bakayafa accident yaiti mwidi ya accident yamwagana ayo ekyo kyebakoba nti ole bwe yamala nakuba isimu ate ngenda kudiweze ng'onaamukubiranga yenda ategeere embeera deddaalimu bwe bamukobera kwa katono ako naye naku nedda yenda akuba amasimu amuwulize ng'ezira ng'omugaiga eisimu be nga yayatoolako enaku daawera yakuba eisimu ayenda ategeera ebimufwako nga A nga B mu kifo ekyokuwulira amawulire gano kukoba ati omuntu yamukubira yamukoba ati omuntu yanumukako kano era yamulaga yamusindikira yabona ng'omuntu bwe yavuluma kale katambula n'embwala eyayambalamu ono yebuuza yajaawa bale bakoba nti wobwere bwe wotambula oti basirikale okyuka oti basirikale kale awo twalemererwa kale naawo weyamala enaku edaawera kano twebuuza abandi bakoba nti poliisi eyinza oba yamuwere ali mu mateeka tikuba mbu babagema babayiza ku ofiisi twabala ndowooza bamwagaana bamugema bamuta muki ku ofiisi. Okay, so kampuni yakakasanga Katoko yafa? Kampuni yakakasanga Katoko yafa. Baidi omulambo oguli? Omulambo ndowooza bayo baidima nti mwetwena nga bombona nze omukaire nga bombona mbonera wano nzira kyensobola era kyebankobera kyenina okola ki okujja nakyo. Mami obeera olikola kunteekateeka nti nga famire mulina omuntu agoberera ebintu bino kampuni okubona nga abasindika oba apushinga okubona nga omulambo gwira mangu nti n'oyo yenkukobere nti naali e Somalia nayogera ku nabo era bamutegeeza nti omuntu balikola ki bali kujja kuleeta. Mwasemba yooli okwogerako ku ni kampuni ku by'okuyisa omulambo? Legaano kampuni eyo ndi wano n'omuvubuka abaire wano ayentumye nti gyokobe bale bakole ki yakoba atya ati bakoba batya? Bakoba atya mweno oyo yebayogera naye balwali lunaku lwaki wano bamukoba nti libawonga okuuma muku akasimu kaida kutuukaku obwe wano oyidde iganga omale okuva natuuka iganga transport foida twagaana awo okujja naye ere kunani ku kampuni ku airport kale duzi bwe bamukoba nti baawo tujja kutuusa kuki amawulire. So waliwo isuubi nti bali kukikola mu bwangu? Kale ife awo twana twakola tutya nti ife okay. Kale kizibu nti ezene wamaani ali kubigobera muliko nko babigobera kali nole mujasali e Somalia tobona awo nga famire mwandu berenga ebusaino mwakirekera kampuni kusi kampuni yo nayenda ngo eri omuntu ali kola ki ayi chai mwe ni famire ni kampuni musolo kubanga obwesuga buli bwoli awo ayi nga iwe omukaire mwaba famire babaleka kubifaanani ebyo omulambo gwa Annet mbe ekyo ni kyenkobere nti ekyo titukibonako titukali kifuna kubanga twabona kikino nga ki n'ensawo nga abeese nga lwali kutambula n'obukakafu gazira kale awo niwe nkobere nti twena titwabona omuntu akobya nti atomereibwa ekifaananyi ekyo titwabona titwidi oba muntu ya motoka ya mutomere etya ekyo titwabona. Twabona kintu kigambo kifaananyi kyaki kya wano kubwaki wano mu makando g'omugaiga atambula era ole yamala yakubira ole nti muna muntu amvuire ku wano era yavala stocks
Mungala yali yavala stocks bigaito yagemera mungalo nekyo ekifananyi kyetubona ngali otumulalu yali otumulalu kale embwala yavwalamu ekifananyi kino eno twabona stocks n'ensawo kabeekeire nani dino ng'agemye engaito ki mungalo ekyo kyetubona babona aiti mwabona ku kifaananyi kya mulambo nti bakibalazeeko lwaki babalaga ku mulambo gwa mwana we mutegeera ate aba famire ey'abaana bali abaazala mu mwana waife Annet olwawira amawulire nti afiire bona babaire walala nimwe aba bakuba ati tibibagemaako twasookanga kubakubira akasimu okuva manesaye nga tibagema n'isimu kale luvannyuma muntu yabanga wakyalo yajjawo yabakuba nti omunaani omuwala mwene kuzaala baana wano yafa yajebweru male olwoni boona batandika okuba ku kasimu aye nga twabakubira nga tibagema so busano mwe famire nga mwe famire busano kiki musaba ino jasi abo buyinza okubayamba mu kisa kino kye mulimu mami naino omuzira muleke mami ayogere ebigambo bino abisobola ganera kya buyambi muntu kukola ki kya muntu kututuukiza muntu kubanza enzira kyensobola akola ki kuwanirira kya muntu ukola ki tutambuliza muntu kale kasabe katonda aba kampuni tidiyo mufuni amena ga kampuni benze kutegera kampuni eyo bajeta batya samali mukisera kino mumbere limo mwana kujja kutandika kusoma wabanga kitufunga Annet yafa mbwe ino mwana omukole kujja kutandika kusoma bala abato bona temwaye musubira nti Annet ajire kukola kujja kweza ku center ayamba abaana be kyagwire butaka abasada bazala mu baana bano tibabaya abazala mwana tibayamba buti omuline nateka kyeri abaana bano era kuba okutobera n'abaawo kuba bakaali tisobola abawa mbasindikire abasada nga bakaali nina abakuuma kwawo ndagedage kunabo balabuke mu nkuuma emala ensobola okukola basobola okuyo bene baana babatwale kubanga ono mwana akaali kutambula tisobola ate yanala ninze kale tisobola mukumuga bale nembasuulira busuulire mu ngeri etali nnungi so tukobere kuku mu baana bo Annet yabiire nga wa namba imeka Annet kubanja abaana bali 8 Annet abaire wansi obaita abaire ati ali mu bakulu abasooka oba ali mu bato mu bato isuubi kiri obeera Annet ngotoyo kano kajja kuliya tera yakujja kukolera abaana be ayamba abaana be abasale bamulekera iwe nga mama ni famire kikebe kimusuubira nti obuliawo binajja obulungi gwere kubona nga bigwire butaka era nekyo kyenali nsuubire nti ajja nga mwene bwe yeegayo ayiyire abaana be nenze ng'omukayire kubanga nga nze ndina mwandu baba waabwe yabaleka nga bakaali bato kale eyo nesuubi enali nsuubire nti aba abairewo asobola oyamba famire ye zena yakola ki agulira abaana be yanamba kuba ndina mwandu bona muzee yafa yavaawo yafa 2008 yabalekake bakaali bato niwe obeere mama niye baba bakuleka kale n'ebiddukulu byona nze ndabirira abaana abo paka niwe okola ki abakazi begemyagemyako eno nzira mulimu naliko enimanga empigano nagonda tukasobola tonda wange kale namala nafuna obulwaire obunuma biki ebikuluma omukaire mutima n'ogunuma mutima bajja kumwidwaliro mwidwaliro najjayo kubakuba puresa bakwa obukenda bwa puresa
era bandidandaba kumpi n'ali akwawo n'abaakwawo. Okay. Wow, bambi yono mukaire Sara. Twogera kuku kubya Annet. Kubya Annet ti bikalamu. Ka family okusiza ku family obadanga tiba mativu n'engeri y'omwana we bakwati yafamu. Era wele ba ku Olumbe ekyo kiri nti bakaliko kakasa nti Annet yafa kuva tebabalaga ku mulambo. Babalaga wabifanani nga Annet yagwire mu akamba yaya mbwali kufuluma ali kutambula. Mami okujja kwa Annet kuli yeyo bakuba ati yali atandise okuira ebintu obyogera mu matu. Mulowooza ngeri yabe emyomi byoba oli abama nibagoberera Annet oyo. Bakati ajje itafune. Bibaye mu kyalo eno. Ife busade yenvira abantu balina emitema babikola. Tidi na kyero ba abantu. Omulungi aberenga tugoberera okuva itandikire bambi ku nsonga ya Katoko Annet eyafira munsi ya Saudi Arabia bitu ebijire era nga busage eno Famire eringirire company okubona nge obo oli awetokeza obweyamu weyabasuubiza nti bali kujja kugezaako okulwana okubona nga bayiza omubiri bambi gwa muwala waibwe okuva mu Saudi Arabia wabulanga waire bali wano nga balindira ebibuuzo bikaliwo bingi kunfa ya Katoko era nga abasinga tiba mativu nga bakoba nti wele company yabakoba nti muwala waibwe yafuira Saudi nga bamutomera butomero bayafuira mu accident nti bano nga family tibabalaga ku mulambo bali gana babakoba ati muwala waibwe yafa aite babana ku mulambo gwe nga oli kubona gano ebigogo ebyo biri wano nababerenga na wali tundubali nga ba ku Olumbe nigendo gere eno Olumbe lukali wa abantu baswana okuliya obwire era nga amadi egaida then baja munumba bayingira so abewaka ba ku Olumbe nga balindira omulambo gwa muwala waibwe okutuuka wano waka baje omaiso n'enteeka edo okumuwerekera so tujja kuswikano abakali kusubscribe please go ahead and subscribe, like and share our videos. Tulia no bitundu ebyena mutumba ena kyere kiri mu bukono abana bayikamba sugirya ino